moli chuan danglam bik riaw in sha chang nei thina ti pal awanga mani hmun tur om lo le anu le pa te ngei po atana khwanu ruat lo ang maya ngai chang po nei fo thin moli chuan no pangdang ti anglo takin mani zol pui to khan komvel te chu enga te waka ngai lem lo chu ai chuan le khabu te chiara chu ale khabu chiara tanga song to na khovel ram dang de ya chen beng beng chu anwam ti birani a song to na chuan sumdong hlotling tak ni te ro khom to hosa tak ni te le nu thloi kho sabe thei tak ni ang te nen chan thin chuti erwal chuan ale khazerna lama point thla da lavina zerzel boka azir puida zinga po thiam ber pol ani rengani heti hun lai moli kum som pani ani kum hian van doi thlak takina pa chuan natlok na em po nei lem lavina boral san da thut maya anu heleni pasal son ril ruha tak chuan akho har in hnim na atan le afanu ma khwa anga ema wangin a thei pato pina tul na thok chanta a chhon lama library a thokin a hun nei rem chana part time in thilti faina company a thok pa boka anu heleni hian atana khwanu ro chu phun noi le social mai lavin in lam na apo afanu moli chu ama puitor po in atir ngai mi lo a ol vik zel thin ani aril ru in me chenun hi a har sa ti sha afanu po hian pasal fanau te nein ama a ti tor tam takala nei don ti chu shet puin a thei top chhuapa afanu panlai nun chu hadam taka nung turina du sakhle a ti chuan hun le ni te aliam zela moli po in tuna chuan high school te zo ve to in university lut ve turina in bua se chhowe meka anu heleni po atna thokrim thin hle a afanu zerna atan chuan a theiang angin sum po thok chok ve zel boka heng hun lai hi social media ron lar tan cholai vel ni in moli po me chimel thatak pian thiam mitmeng moi takle samsi thatak nei ani a thalak te po social media lam a pholang ve fawa heti hun lai hian ano pan lai atanga a school kalpui a thian pa pitira chu a thalak saktu ber ni in ani hian moli chu ano pan lai ta to apmangai hle nge a ami zemak tak kara po khan amoi ruk na riau chu alo hu fu kyau thin ma se moli ero chuan an chung ko level lek pitira te chu atan an hniam ati vetla thunga chuti erwal chuan atana chenjin omtak adu hun huna atir kwal theile adu huna ati lung oi ol sam em anga yin chuna emo zana emo eng huna po a kaukal thei mai le engkim ti sakto angai mi mai ani tum khat chu moli chuan alamil shet ngai lo mi pakhat ni na tangin social media lama friend request adong ta hlul mai a profile vel an enchen nak chuan mi pakhat mil thatak thomno changkang takha a khosak na nom mil tak taka thlak helo om zut maya chu vele moli chuan chu pa friend request ron thon chu apom thu wa thon zui ve ta ngala chu pa chu mai kalani in sumdong hausa ta kaloni a ma se moli ti omna changa hlave deuh tak anram chung tho khodanga omani a ti chuan moli po ami biak tharlaka chuan anung chang a ulukin a hoi hom hle a aril ru pe viau du lawangin omma se nol mai tum bi khau chuang lo anung chang moina le michael hausak na le nom sakna te it om lo taka alan na chuan michael a thin lung a hne tatlat mai hun rei tak anin biak fo hnu chuan ataka in hmu michael a chuan du ta a moli ti khwa chu thlona in aron pan ta wangwanga anin hmu masak ber tum chuan restaurant changkang taka zanre akil donin chumi hnuwa khopui te fangkwalin moli chu an ina thlali a chu zanje chu moli tan chuan muthil har sa khopa a hlim zan ani ba ka atu khowar chuan atana thuthar lom omron thlenjui ngalin michael chuan anupui ni turina somta a moli po alom na chu na sahle ma se pangai taka langin asom na chu apomta ani thilengkim chu athlengta zut mai moli chuan man mo takin anu ama mangai em tu le athian te chu amang tha sok soka athom no te nen apasal tur chu azoitanal nala hetia an man mo na chan po hi michael an atna akal san radio to wangani deu renga moli hian apasal tur hi mangai lauti sia ta har khop mai ama iro chu atana nun kung dang lo in hongta awang iro chuan a hlim hle ti an chenam khoweng ta chuan an the ani anu heleni chuan afanu pasal nei na chu pangai taka wa chimve in hlim taka malsomina wa thlawe a ma se aril ro chungril tak ero angui hle mai atan chuan afanu kha adam chan tak mi ani a tuna ero chuan mamo tu po nei to lo ni hianin in sha a atan chuan afanu ina aron bia khun lo nga
ni tina a phone hun lo chan chu a chan to kani mai si atira chuan Molly pu in kartin ron bezi a ma se hun a reitel tila anin bitlem tel tela aron be ngai tami ulo ma se afanu o chu a hringai to lavin in bilo ma se social media lam atangin anunda na hlim nia a hriat na chuan atilom tokin alom pui hle bok ani hun rei lo te chungin kho khat nula pakhat ve mai khan tlangwal ho satak pasala ani ta thut mai kha ni a ma se atirte atangin a pasal chuan en kol dik lo ta tlat mai anupui laka chuan uchuak takin zaidam em renga chuta anupi Molly la na tho engma nei lo le mani pol tur tak nial po a hlo nei ta lo chu ari rungai to na a boy chho tan tol tola rang ka chak bo ma in khung ang mai ni hian in shefowa achang le nauti le moi tak a thian te hne na po a wan pui khopa moi ni si ma se hmangai na dong lawang hial te in ngai bok thin a boy na ti zol turin a pasal la chuan anun hlui mol yam to de chu alo lom vak lo le zel bok si nen anu hne na changa a chanchin hlui a pasalina sha thin ti po chuan atilom lo ti a she bok ani tum khat chu Molly chuan anu va mu adu thu a pasal an shil cha chu a pasal chuan maktak main alo phal ta tlat lo ngai to zui to lo turin ate ta hiala chutia arin lo le be sei lo lutuk chana adong chu makati ema chu mai ba ka he minute lai hian a pasal mai kala chu aron rui hol he nge a anin hnial thin rim chuan a voi khatnan a pasal chuan kot a thlak ta hial mai ama ero chu rilruna mi tuitla zoi zoin oma se aru iwanga kotwara in ngai maya no pahlim tak ne thin le in thalel em kha anno panun chuan limni le lomni an mukha ta hle mai ani hun enge mu chen kartam tak liam hnuwa Molly chuan message a mersha lo hne changin adong ta hlul mai ngun le uluk taka an chhiar nak chuan ami tuitla ta zoi zoi maya a mobile phone ate chuan a far thla zung zunga thotlenga thunnukin rirona em in a tap chuak ta homa chu a message don chu an khwa an chen omnu hne na changin alo ni a anu heleni boral thole man mo taka anu voina a local thwai tura aron shil na hi alo ni a ti chuan man mo takin Molly chu en siama a pasal po engma shil to lem lo chuan an kholam panin akal ta wang hala aril ru in amali ama chu endem na sa hle a anu hmanga ina alo shet lo zia le ngai dam po dil man lo hiala om ta mai chu poyati ema chuti chung chuan ano pante ta changa a chen in nge chu thlengta kong khar bula chuan a ding ngoi renga ngai to lok lem lo chuan doorbell chu an mit le khera chuta thoma sheta anu nge chuan kong ka chu aron hon sak ta tlat mai che chang lavina no chu en ta ringota ama adik lo nge anu chu tharau mai alo ni zok ti te angai to thlengal zu zut boka ma se chu ti lai tak chuan anu chuan ngai le thalhil ti sha tak hian aron ko ta vonga Molly po chuan thil thlen dan chu mak ati in a hlim le lom box se nen mi tuitla zoi zoi chungin anu chu alo ko ta vong ta ani thil om dan dik tak chu hetiang hi lo ni a anu heleni thianu an chen om maya khosa chuan heleni om dan zong zo lo shat pui ve veka afanu ne na anin biak ngai lo awanga ariruna chu lo shat puin annu fa a an shat lo ve in rem alo ro ru reng maya Molly ron kal nge na turin dot alo wasil hi alo ni renga thilti om lo tak ni ma se Molly tan ero akhovel thak tu alo ni lo thung si anu atana a hlut na chu a hria chwa pha cheng hle ani hun enge mu chen aliam le hnu chuan Molly po chuan mani in ngai hluwa sumle pailama nei nung ringot pasalata na alo thlangkha ain chirta ema ama hmangai tu aya amma nom sakna alo thlanzia te in che chhuak zelin a pasal chu a then ta mi a ti chuan maktak main a thian hlui pitiranian khan anin tok fule hlawa kumti alo vele no chuan ani nei ta nge a fa po phir dom tak an nei nge a anu helini po ahlimin lo pang thale ang mai te hian en che hiala Molly po tu na chuan anu na hlim hle a hlim na tak tak hi poisa a leithei ani lo zia a hria chwa rolin a aya poimo zok anu tangkai na le atana engki mahlan na le he khovela thilhlu ber nunna alo nei na anu nge chu siam tu ruat ani zia alo hria chwa pha ta bok ani